السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة أعدها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون، وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله خلق هذا الكون وخلق الإنسان، وجعل من الناس من هو معتدل لا يظلم، وجعل منه ظالما، وجعل منهم مظلوما، فأمر الظالم بالكف عن الظلم، وأمر المظلوم بالصبر والدعاء واتخاذ أسباب رفع الظلم. فلذلك لما جاء ووجد سمية وعمارا وبلالا يعذبون فقال: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدنا الجنة. ولذلك
قال قال يوسف قال أبو يوسف فصبر جميل. يعقوب قال فصبر جميل. إذن المظلوم مطلوب منه أمران: الصبر على البلاء، فهذا البلاء محل نزول لكل إنسان. ثم أمر بالدعاء، فالدعاء لا يستهان به، فقد شرع الله لنا نحن المسلمين أن ندعو له في السراء والضراء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدعاء هو العبادة، في رواية الدعاء مخ العبادة. يتي الله سبحانه وتعالى تدو ماوندو تو سنيدو هاندو يتede jarne mante rewe labbinane dewe yowite e muɗum tore moole, sabu ko kanko woni e wadde kala ko wadi ko e koddori e makko, kanko no na o toñowo. Immo muñano non toñowo acca don toñowo on toña wada ko faalawo ha toñowo sikka wurin Allah, alama Allah wawata mo wadande ayunde. ولن ولله من صلى الله عليه وآله وسلم وما إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يمهل ولا يهمل. يتي الله سبحانه وتعالى الهالي جدين فوق وكان كو يتتي في السراء والضراء ينتري مويو دومينان en nemaji ko nemini en kon e moƴƴereji ko moƴƴi e men kon yo ɓeydan en ɓuttu e teddungal e yaajede e newende e liman. Yo hiw en ko hiwida en, o hiwana en diina men kan taho, o hiwana en pittali men ɗin e jawle men ɗen e ɓeygure men ɗen e teddungal men gan. Allahumma amin. yen torimo yo juulu enelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o mo nuli meɗen sabu yurmede yo juule sahaba ɓen fof, o juula e hoore kala jokkuɗo diina kaɓe jokkuno kan. Yo Allah jokki en kan diina o tabintina e hoore makka, o ƴettita en kadi e nder makka. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, mi wasi yo hoore an taho min ko min ɓuri handude e mum. mi wasi yo onon kadi yen huɗo Allah subhanahu wa ta'ala ka gundo e ka peñal, ka golleji men e ka galleji meɗen, ka dewe men e ka finde men e ka huwondire meɗen e ka jikkuji men e ka nediji meɗen. Hulen Allah ka wonɗen fof, anden Allah no suti en emo humpiti ko wonden e gerde kon, ko wonden e wadde kon fof e ko wonden e wolde kon fof kadi no winda fof yaltinoyte kadi jange yeso meɗen. Hulen Allah dey anden Allah subhanahu wa ta'ala nde tagore ko kanko tagi ɗum, leydi e kammu e malaika e yimɓe e jinna e kulle e kala ko yiɗen ko wona Allah kon fof koko taga, ko kanko tagi. Ko kanko kadi woni e fewjude waɗa no o faalira non e fewndo ka o faala ɗon kadi. La mu'aqqiba li hukmihi, so ñaawi ala dartotoɗo, ala contestowo wiyowo ɗum gasata, menen ɗum eɓɓatake ɗo, menen na ɗum wowi ɗo. Ala, o waɗi yimɓe ɓen, o waɗi ɓe pecce pecce, o waɗi woɓɓe go toñoɓe, o waɗi woɓɓe go fewuɓe ɓe toñata, o waɗi woɓɓe go toñeteɓe. Toñoɓe ɓen o haɗi ɓe toñugol,
wi ya bani adama aw ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Min mi harmini toñede nge hoore am, mi waɗi toñidirgol ngol hakkunde mon no harmi taw toñidirdey. Nelaɗo meɗen tentini ɗum o maaki unsur akhaka zaliman aw madluman, qala ansuruhu madluman ya rasulallah fa kayfa ansuru zaliman, qala ta'khudhu yadahu ani dhulmi. Laɗo maaki wallu siɗɗo ma on, siɗɗo ma on wallumo dey, si o toñama wallumo, si o toñi wallumo. Ɓeyni he nelaɗo si o toñama haray min miɗo andi no mi walliramo, mi wallaymo ha toñe ɗen iwa e hoore makko. Kono siko kanko toñi kadi mi walliramo honno, mi jinganamo e hoore kanko toñi. Laɗo maaki hi a wallugol mo si o toñu ko yaha ɗum o toñugol ngol, jogo jungo makko kon ha wacca toñugol, haray a wallimo. Idan o yamiri toñaɗo on kadi yo muñño, o anda ko koddori e Allah, no wawno ara kanko woni o toñowo. Kono yo wattu ɗon du'agol toro Allah e hoore toñunomo on, yo Allah ittu toñe ɗen, o ƴetta sabuji dagiɗi ɗin fof waɗugol fi yo toñe ɗen iw e hoore muɗum. ɗum ɗo hande ko fi o du'a ko ɗum wonnen e yewtude ɗo, ko waɗi yimɓe heewɓe no welsindi e du'agol toragol Allah. Woɓɓe go wakkiliɓe ɓen wona no wira non ɓe woni e warrude, ko imma ko fina tawa, ma ko welata wonki kon, ma hottagol to ina mo waɗi ɗum ɗo ɗo mi tañinaki ɗum ɗo ellano e mum. ɗin ɗon ɗi non ko faljere. Sa torori Allah no o yamirali ya torormo, so jabakima andu haray wona ko hawni. Si a jaɓari toragol Allah no o hani, no o wiri ya toro Allah, no nga jooɗi ketugayni gasi mi akkidima e Allah, andi wigol mi akkidima e Allah, yoni Allah ñaaway hakkunde men, awa en laakara, awa do haray mum ñaaki, ɗum na toragol Allah goyno, ko hollugol wonde a mum ñaaki. Toragol Allah ngol ko feere. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kanko e wakkilare makko, kanko e yiɗede makko ka Allah, kono o torotono Allah, torino Allah ko ɗum ɓay geeru Badri on woni nangodirama, woni tinde e tasande, iɗen andi o towno juuɗe makko ɗen ha o waɗini o wi Allah iɗa fodunomi. Allah hunnana fodore nden. Allah kun jama hun toso kun yiɗa ɗo, si kun ɗo warama kun mulama hara a rewata kawar leydi ɗo hande kadi. Allah wallan o tori ha wanare nde iwi ka balaje makko yani Aboubacry watti inni accirni Allah hersintama, Allah jaɓande. A toragol non mo hewno ka o maaki Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijali. Mo hewno maakugol Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Mo hewno du'aji ɗaare defte wala hayso ko hisnu muslim ƴettuɗen ko nelaɗo du'otono ko ngel tawa no heewi en wawata wadde ɗum. Idan hewɓe ɓen yaha ya taƴo inna jooɗi gasi yaano yo teppo yandi aden duyɗo ko gila 1958 ha joni ɗum hay hunde ko sotti ala mi tertike la. Nelaɗo maaki goɗɗo e mon no jaɓane du'a fannin o haaɓaali o inni mi du'iki ha mi ronki Allah jaɓaali. Du'oɗen du'a on no ari hadis selluɗo, hadis Abi Hurayra simi fayali, Imamul Hakimu Naysaburi no fillimo e defte bus no fillimo ko mi addiri oɗo kanko e mo ñaawimo. La ko hadis Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Nela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yas'alu Allah aw yad'u Allah du'aan laysa fihi ismun wala qati'atu rahimin
إلا أعطاه إحدى ثلاثة أو إحدى ثلاث: أن يعطيه ما سأله، أو أن يدفع عنه من الشر مثله أو مثلها، أو يدخر له من الأجر مثلها. الدعوة نلا ماكي ألاو جلدو toro todo Allah goɗɗum ko du'o toro Allah okkoran hunde kaari. Si wona tawa e nder on du'a makko ɗon bakka to ala nder ton, tajugol enɗan ala nder ton, sina Allah okkora mo gotel e piiji tati, waɗana mo gotel e piiji tati. Imma o jaɓana mo ko o torimo ɗon ko o waɗana mo ɗum. No wawi ko hande, no wawi ko jango, no wawi ko 2030, no wawi ko 2040, no wawi ko 2050. ɗum mbay kanko e Allah ɓe waɗa contrat ko wonde Allah jaɓantamo, kono o waɗanamo. Maɗum o ruttanamo bone mo o hoddirannomo, tawa on bone no fota wana on ɗon, nden moƴƴere ɗon wonde sinda daɗugol edi heɓugol. Allah no monta ko o heɓuno e ma: yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Maɗum o maranamo baraji embere ɗum ɗon nyande dangal o yoɓoyamo, on tigi yiyadi baraji ɗo tawa na baraji julde, na gorka, na hajju, na zakka. Kanko tigi o jiɓoɗi baraji ko honno ɗi ardi. Allah innamo yettorinomi nyande go goɗɗum, mi waɗa nanoma ko ɗum mi waɗa maɗi baraji ɗo. Idan foye mon on tigi perdali. Idan en adday ɗo qissa goto fi no andiren ko honno hanɗen tororde Allah. Ko waɗi buyno torade Allah, kono ɓe falja e nder toragol Allah ngol. Toragol Allah bijahi kaarijo, barki kaarijo, barki nokku kaari, barki Safa e Marwa, barki Arafati, barki Muzdalifa, barki Jabalun Nuri, barki ɗum ɗo e ɗum ɗo. Tayib, yarli ko non yamira yo en du'or. Ndaare Alqur'ana kande fuɗɗi haa nde lanno. Issaji annabaɓen e nulaɓen ɓe fof ɓe toriki Allah. Ndaare ɗon si goɗɗo wino toon barki hunde kaari, Allah okkora hunde barki hunde kaari. Wiyata ɗum du'aji nelaaɗo ɗin fof Allah subhanahu wa ta'ala o wi'aali ɗon barki hunde kaari. Ndaare kadi ka sahabaɓe, ndaare on ka yimɓe moƴƴuɓe feɗɗinoɓe ɓen. Wala kullin oɗo qissa ko holli ko honɗum jeejirta Allah, ko jeejirta Allah ko inde makko ɗen e ɓure makko ɗen e nemaji makko ɗin e teddungal makko ngal. Watta ɗon golleji ma moƴƴi ɗi waɗirɗa hara ko fi Allah waɗirɗa ɗi. A jeejira ɗum Allah sabu nde julde nde mi juuli ɗo joni, Allah dandan hunde kaari ma, Allah okkora hunde kaari. Allah sabu ka korka ka mi horan ma ɗo, ya andi ko sabu ma petti mi horiri ka waɗana hunde kaari. Allah ko harmi ko mi fokkutuno waɗugol ɗo tun mi andutuma, mi andi hiɗa haɗi mi acci. Si tawi ko sabu ma mi waɗirno ɗum, Allah okkoran ɗum ɗo. Adden ɗo issa Abu Hurayra filli wonɗo ka Sahih Bukhari ka Sahih Muslim. Selluɗo ke landatake sino selli, si tawi mo ari ko muttafaqun ala sihhatihi, ene ahlu sunna wal jamaa aray ko ɓe wiyata pullo futata kon talen ɗon ti ka sellugol. Ko gissa mo e fo anduɗen, kono ibraji no e makko, tasakuyeji buyno e makko no foti neɗɗo wattana yila e makko moƴƴi, o heɓa toon nafooreji. Sabu ko golleji moƴƴi ɗi wela waɗude duumade tentini o zamanu men ɗo, ko ɗimɓen wannoɓe jeejiri Allah huntani ɓe haaju maɓɓe on. No ari noon jama'ati tariqu thalathatan min al anfari fa dhahabu fa adrakahum al matar faladhu aw fa'awaw
إلى غار جبل لاتجاه المطر، فتدحرجت الصخرة وسدت فم الغار، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا فلنسأل الله، كل واحد منا فليسأل الله من الأعمال الصالحة التي عملها لله حتى يفرج عنا. يمبتاتو بفوتي لا ولي بياد كنت يا سينو من ياد دونو كوكاري مين كاري كوتلن تو بفوكي بيا زيلا بفوتي غول كنت وندو ني سينade كونو كوكاري من كاري كوتو من فوكي يا ود لاول be waddi lawol be yahi baynama hum yatamashawna hibe yaha tun ndiya nyiwni ugu be ni e konto woto den be yidon fammere be ni dogen soren do sen sori do ndiyan dan tawata en ndiyan dan le tawata en de to elle fata be dogi benati ka fammere do e jaka ko kaso benati be andal Allah talloy tuntere molanande do gudu nde ari haka hundu ko fammere nde wi don wat demi yo awado si tawi ko e wi joni ko watte ndare mo be golle mojje ndare wattani la do golle mojje ko on tigi wadiranno Allah fi Allah ay a'mal salihah lillahi golleji moƴƴi on tigi wadirno fi Allah jeejiren ɗum Allah ni yufarrija anna fi Allah itta en ɗum ay ko kanko waɗi tawɓe gomɗini ɓe heɓi gomɗingol naawigol no wajonde hayre hari nde ɓattike ɗum manade ma ko goɗɗo daɓɓitinde ma ɗum ɗo ko jungo ni ɗum ɗo nani nala ni waɗiri ko sheytaneji ɗi ko ɗum ɗo enen hande kala ko waɗi ɗum namere de c'est koddoreji Allah ɗi namere ɓeyni torren ɗum Allah ɓeyni awa bisimilla goɗɗo inni mi acce min mi fuɗɗo min woni allahumma innahu kana li walidani kuntu uhibbuhuma wa kuntu ar'a فآتي في المساء فأحلب لهما الغبوب رواية غبوب وأعطيهما الشراب في المساء قبل أن أعطي أولادي فتأخرت ذات يوم فوجدتهما نائمين فحلبت الحلوب فأتيت ووقفت على رأسهما وكرهت أن أوقظهما وأولادي يتضوغون جوعا يمسكون برجلي يا بابا ميري قلت لا أعطيكم قبل والدي فوقفت إلى الصباح حتى استيقظا فأعطيتهما الحليب فشربا ثم أعطيت أولادي اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك لأجلك فرج أن حتى نرى السماء فاندرجت الصخرة فرأوا السماء الحمد لله السماء أودو أرنو وإني الله ميدو مرنو نيني بابا ميدو ديغانوبه ميدو ييديبه ميدو دانكيبه هيبه ولامي hande igol wallahi be mo be no sonji be no fiddi mi do ani be mi doga mi acca be do dika madango ngina mi fala do ko Bamako yumma ko na mi ka dola fala Bamako fikala ko mi yumirao on tigi ya soda na yumma munta Bamako o si soda na madango Nadir Galil ko no ko yumira be no berko no woga inay modi
ha te be no heewi nele mi wallahi mi do ani debe mi anda honno mi watta be bi dabbana be ka be wona bal yahi joni e leyde julbe ƴettoɓe nene mum e baba mum nabaka durul ajaza no waɗa laamuji ɗin toon no waɗi galleji ka nayeɓe ɓe maraka ko dankoɗum ma feetuɓe ɓe maraka dankoɗum ka ɓen moɓe ne e laamu ngun yoɓa dankotoɓe ɓen nowde musidɓe men goko ko ɗum ɓe woni e gollude nawde mano harmi no dagi ƴetta nene mum e baba mum naba toon wo fii kañum e ɓeygu mum yo ɓe wonu heɓu fierté ɓe wara hay ɓe ala probléme puisque yummira ɓen ɓe wonde ɓe nawlay ɓe ɗumannoto wat ɗum ɗo la ilaha illallah oɗo nano way o inni Allah miɗo marno nene e baba ɓe mi yiɗi mi teddini komi gaynako mi yahay mi aynoya mi arta kikiɗe mi ɓira kono ko kamɓe taw mi addoto mi ɓeygure anden ɓe ara ɓe daro mina noon habbe taw tuma nenange baba yari ha ɗon ɗiti heɓon ko ɓe luttini wo mi jonna ɓe yara ha ɓe ɗon ɗita fes on tuma mi jonna ɓikkoy an ko e ɓeygo am o wi ñande goo noon mi neɓoy ɗi oroy ka woɗɗi mi gerdi e majji to mi hewtugol mi tawi ɓe ɗanika mi ɓiri ɓirarana mi addi mi dari mi findin ɓe ka honno mi watta mi ami majjingol ɓe findina ɓe ɓikkoy ko yarini baba men welama baba jonno men yara ɓay nene ma bam bamma ɗanike min owoy on atta ko ɓe yarde mum mi jogii ɗoɓɓirana mi dari jemma on fof haa weeti koye ɓikkoy no wulla no taaromi ɓay weeti mi jonni ɓe ɓirananan ɓe yari haa ɓe gayni on tumata noon mi jonni ɓikkoy an koye e ɓeygu an ɓe yari Allah si tawi komi waɗirno ɗum ɗo ko fiima Allah ittanmi men ɗum no tun hayre nde mbi gir nde dirti ɓe yi asama on inni alhamdulillah jakana malakul mawti arani oɗo ko golle makko moƴƴe ko ɗoftagol nene baba ko ɗum o ɓattori Allah o jeejiri Allah jaɓi kono tawi ɓe wawata yaltude ɓe yii noon ko kene goɗɗo goo inni allahumma inni kanat li ibnatu ammin kuntu uhibbuha ashaddu ma yuhibbu rijalu nisaa wa talabtuha min nafsiha e onno riwaya wa inni faqalat li an ajma 100 dinarin عندي 100 دينار لكن جمعت أعواما وأياما حتى وجدت 100 دينار قلت تعالي الآن وجدت 100 دينار تفضلي فقبلت قال فلما جلست بين رجليها قالت اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها ولم أقضي وطرها وأعطيتها 100 دينار اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا من أجلك فافرج عنا فانفرجت الصخرة فكان الرأس يخرج لكن المنكبان لا يخرجان إمون دون نوي وإني الله ميدو مرنو jiwo ɓiɗɗo bappano miɗo yiɗi mo ɓuri ko gorko yiɗata debbo fuu kala ko annduɗa gorko no yiɗa debbo fiyoɓe waddu ko boni ko mi yiɗunoma ko mi fikkano woodi hewtnoro langoy mi ɗaɓɓiri mo ɗaɓɓirteɗen fof mi rewi reweteɗen fof o hottanimi ko satti dinaru 100 dinaru 100 fewnduɗo ni si ɗum kontama si ɗum calculama dinaru 100 puisque dinaru nogay fewnduɗo ko telen no ɓadi 3 milliards multiplie ɗum noon laabi 5 o wi be mi addaɗin ɗon giggol defa yon tigi waɗugol piiji ha nano wadde o wi mi ɗaɓɓiri nano e ñaamo haa mi heɓi ɗi ɓini mo wala ara heɓike
o yeɓi ke hi o ni wa problème ala o ni hino o jabi o feƴƴi o waali o wi mi ɓorti mi ari hakkunde koyɗe makko ɗen tum o wi he o wi hulu Allah ta uddutu ko udda kon si wona e hoore goonga o hulu Allah ɗum naati ka hoore makko fewndo ɗon ɗum hulu Allah ɗum ɓaawo gaare wata feƴƴa si tawina Allah faabi on ti kono kanko Allah faabi mo hulu Allah o naati ka noppi ɗo o maƴi hawtoy ka ɓernde ga tum o hawti o ɓorni tumbal tawi o memaali mo few o wimo o ƴettu mbuɗɗi yaha o ko riwayatu sahihain riwayatu sunan ko wi ko heege ɓe heɓoyi o jiwo mawɓe makko ɓe heɓi heege ɓe tampitayi ko ñaamete ala few mawɓe makko ɓe inni yaaka koto ma kaarijo o wallito en seeɗa o ari ni kotan kaari wallahi min ala ko min ñaama mbeɗen tampi haa feƴƴiti o inni a probléme ala kon ɗa anndi noon goy an feƴƴay taw ka éponse noon si réponse heɓo si ɗum ɗon waɗi yaray probléme ala ino mbuuɗi no woodi han pagayi kono noon yiɗa anndi ɓay en neeɓi tarbondirde i ko ɗum ɗon tu o fokkiti hootugol kono o tawi yahugo kadi juuɗe mehe hay huunde no satti o tawi yo wakkilo o ɓorti o waali o ya fokkitanimo to ngoni hulu Allah woni hulu Allah yo o yimmi o memaalimo o jonnimo mbuuɗi ɗi ton wurin ko wi ko 1000 dinar on riwaya ɗo hande no woodi ɗo buyi wonɓe e ɓornaade ɗo basenji daasaɗi haa ka leydi saako e maaro no addee piiji ɗin fof fayre no ka suudu so noon no pentira no moƴƴina no moƴƴintina on bone wadde ɗum jiwo o jiwo on to gollata hay nokku annda ka wona o secrétaire wona ka médecine wona ka usine wona hunde ko bimbi mo falade saako makko saako ngu woni toon ko maquillage e ko ɗumannoto ko wadditeni ko sokkitite ñiije ko ɗum hay fus ala toon sina ɗum o falo kunɗo o jinda o yaha awa ka biroji o naata konkon secrétaire ko hombo directeur ko kaarijo ari ɗo no acco feƴƴa o artoya kiikiiɗe tawa saako on no heewi tew wonde wuri hay ko ero woni toon na wiide ko farangine mawɓe en o jiwa men no fini menen ko o jogani men galle ɗe ono fini moƴƴi ono kelɗi ono du'ana ɓay enen du'ana ko adduɗo goɗɗo wo du'ana fino addirno ɗum na buyte fata oɗo o jaɓali few o gorko inni Allah hiɗa andi pelle fa haa kami siwranno o jiwo ɗon sina kulol mano ko wiyete huleteɗo ala Allah salatako pelleteɗe andi ko kulol ma haynon mema o ka Allah awa wallitom on tumati hayre nden kadi nde dirti hoore feƴƴay kono balaje feƴƴata lotti tatabo inni Allahumma inni kuntu asta'jiru ujara wa awtihimul ajra fastajartu ajiran yawman ala faragin min burrin aw uruzin falamma amila ataytuhu fakayha fatarakahu fadhahaba wa zara'tuhu thumma hasadtu واشتريت شاة ثم بورك واشتريت بقرة واشتريت إبلا فأصبح وادي من البقر ووادي من الغنم ووادي من الإبل ثم بعد سنوات جاء قال يا عبد الله إن لي حقا عندك قال ماذا؟ قال عملت هنا وكان لي فرق من بر أو من أرز قال تعال خذ هذا الوادي من الغنم ووادي من البقر ووادي من الإبل هذا كله لك قال لا تستهزئ بي يا أخي قال فعلت كذا وكذا وكذا وأخذ كله وساقه يا له من بخل إنبأ ودينه oɗo tataɓo wi Allah min mi ƴetteno yimɓe golle
ko mi remaynoɗo mi ƴetta yimɓe ɓe gollananmi mi yoɓa ɓe farag ko deɓere jonna ɓe deɓere maaro so ɓe gollanilam journée on gasi mi ƴettoyɗo goɗɗo men haaldi nden deɓere o golli awgayni mi jonni mo nde o yahi woni noon ɗum no fanni mi ala ƴettude falaka onangilal makko yehi min naali alhamdulillahi ɗo ko kanko bonni haqqe makko o yahi mi ƴetti nden deɓere mi remi ɗum feere Allah barkini ɗum mi wayi mi soodi dammol ɗum rimi mi soodi nayi ɗum rimi mi soodi geloɗi haa woni nde aynde geloɗi aynde nayi aynde dammi onoy duuɓi o artoyi o inni jiyaɗo Allah miɗo jogii haqqe kama ɗo o wi hon ɗum o wi komi wonno kaarijo arnoɗo gollan ma ɗo jonuɗa mi deɓerde mi añi joni mi jaɓi addaninde o inni a arma hen o inni aynde ɗi dammi ko yata ɗo haa to e ɗi nayi ɗo e ɗi geloɗi ɗo ɗum ɗo fof ko nden deɓere Allah waɗi barke mum ƴettu fof yaa ko an jeyi o inni mawɗita waɗan awamo ta jalkitam min ko deɓere mi joganiɗami o inni fof ƴettu ko andita ko dugula o soggi fof o accali hay gooto o nama ko bane o inni Allah ɓay hiɗa andi ko sabu ma mi waɗirno ɗum ɗo Allah udditan men hayre nden udditi ɓe immi ɓe yalti ɓe yehi en torki Allah yo Allahu jaɓu du'a men on aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع أثرا واكتفى أيتي الله يا الهادي جدين فو الله سبحانه وتعالى كان كوكو وديو كدوم وني كو موجي سابو او ittata ko mone o toñata yen torimo yo dandu en toñugol e toñegol yo juul en laarme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e sahaba ɓen fof wattida e maɓɓe o hisna en kisi e duumiɗo amin en andi ɓeeɗo tato ko on ɗum ɓe jeejiri Allah ko dewe moƴƴe ko ɓe waɗirno fi Allah pet oɗa ko ɗoftagol mawɓe mum ɓen oɗa ko renugol hoore mum e zina oɗa ko jonnutugol haqqe jom muɗum e jaka etoɗen deɗen jeeja Allah jeejiren mo golleji men moƴƴi ɗin kadi rentagol waɗugol piiji bonɗi no jaa e ko Allah saloto jaɓirde du'a fewontino wadde bakkatuji goo tentini ñaamugol riba tentini waɗugol zina tentini toñugol yimɓe tentini tajugol enɗan toroɗen Allah dey jeejen Allah nelaaɗo men sallallahu alaihi wasallam maaki du'a ko ɗum woni dewal o wi du'a ko ɗum woni muso dewal ngal Allah subhanahu wa ta'ala wi si tawi jiyaaɓe an ɓe landike ma fi an yeetoɓe miɗo ɓatti miɗo jaɓa kadi du'a kamɓe kadi yoɓe notolan ko mi noddi ɓe maɓɓe kon waɗugol moƴƴereji ɗin accugol boneji ɗin o wi inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ɓe mawnintiniɓe toragol Allah no min toro Allah kadi honɗum en waɗi hayron ki noon min dominata e ɗum Allah wi ɓe naato e yiite jahannama hara ko ɓe jaasuɓe o wi qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'akum Allah ala haaju e meɗen si en torotako Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu Allah sa toraki mo o tikkante enen se a sukkini toragol on tigi o tikkante enen Allah na en goto toroɗen Allah jeejemmo ko faalaɗen kon e ko hulɗen kon ko kanko ɗum wawi ittude taw on tigi ronko toragol Allah de ko ɗum o wi shaa'ir goɗɗo go wi
la tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran fadhulmu aqibatuhu nadam. Aqibatu no heddi ko goddum kaliman do mi yejjitimo. Fadhulmu aqibatuhu ya'ti minan nadam. Fadhulmu aqibatuhu ta'ti minan nadam. Tanamu aynaka wal madhlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanam. O wisi awoni jondole awoni wawdo wota tonyo hay goto dey o wi sabu na tonye battane mudum ko nise. O wi sabu an tonyo do on hidalani toñaɗo on no fini no torade Allah e hoorema. O wi gite Allah ɗen kan no ɗanatako. ɗo jeya e ɓulaw yagal toñuɗo e toñaɗo si ɓe ɗanodi ɓe finiti ara e oɗo toñaɗo ko ɓulaw. Ina ɗum tawi to noon ɗum ɗo mi tettodi Allah no haala ko mi wawi tetto. Allah immo jemma torɗa Allah, Allah sansanan ɗum ɗo, Allah okkan ɗum ɗo, Allah dandan ɗum ɗo, Allah waɗanan ɗum ɗo, Allah yottanolan Allah tahawju nula ɓemɓe torino Allah ko neɓi hatta iza stay'asa rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha'u wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin. Nula ɓemɓe yaw ɓe tampuno ha ɓe ni vraiment ɗo mi sikkandu murad ɗo ndu lattugoy on tuma ɗum ballal Allah ngal ari. O wi lette Allah ɗen e baratake ɗe ruttatake e ɓe toñoɓe ɗe hewtay ko honde e ko honto e ko fewno honde ko ɗum woni ganda. Kono Allah kanko o accata wallahu la yuhibbu zalimina. Allah yiɗa toñoɓe wi yiɗa toñoɓe ɗum tan jaɓu toñugol few ordi noon taw ka ɓeygure meɗen ka kawtal meɗen ɓe gollinten ɓe gollanten ɓe huwondirɗen fowta e jaɓu toñude few ko satti o sen toñama se on ti wawata muñade yo toro Allah kanko ala ko ronki ko sattata ko ha Allah hoyno. En torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu moƴƴinan en alhaali men on. En andi jaka sa torki Allah ala ɓini ko imma Allah jaɓane ko toriɗamo kon maɗum o ruttane albala'u mo o winduno hoorema maɗum o marne baraji andi ɗiɗo ko heɓuɗa o haray ella o ala e muɗum. Torki Allah subhanahu wa ta'ala jaɓu du'aji men ɗin yo Allah ittan en toñeji men. Toñeji wona ɗi e kala ka julɗo toña hande adna Allah on no o woniri noon illa ma rahima rabbuka. Fayda ko hoore toñe wona ko jogiɗo doole o jogi gonga ɗon noon wona ka ɓale ɓen wona ka portoɓe wona ka arabuɓe. Jogiɗo doole nokkeli ɓurɗi hewde na fof on nokkeli ɓurɗi hewde ɗin ko jogiɗo doole o ko jogi gonga. Torki Allah yo Allah o ittu toñe ɗen e hoore kala toñaɗo. Toñoɓe yo Allah accimɓe toñugol ngol. Yo Allah moƴƴin alhaaliji men ɗin. Yo Allah ɓuttinangen leydi men ɗin. Allah dandu en gueɗe ka leydi men ɗo. En torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en moƴƴuɓe waɗa en laaɓuɓe. Yo Allah hiwan en diina men kan taho. Yo Allah hiwan en wonkiji men ɗin e jawle men ɗen e ɓeygure men ɗen e teddungal men ngal. En torki Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم احفظ لنا في أوطاننا اللهم بارك لنا في أوطاننا اللهم احفظ لنا في أوطاننا اللهم لا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ولايتك فينا في من خافك واتقاك واتبع رضاك بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل رحمة لرعاياهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا دنا إلا قضيت ولا هما إلا فرجت ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرها وأنتم عليها بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Seda. Jefe Goku Goku. طيب. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراصوا واعتدلوا أقيموا الصفوف وسدوا الخلل. الله أكبر. جنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام تبارك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayo msikitetu bele njapini malumano jento anikeyo kutuba mafekeyo na kureji. Jento Allah subhanahu wa ta'ala ayawala bi'aljanna yuktibu wa yanasayna alladhina القول فيتبعون أحسنه. على المستقيم نحو رجال الكتبات كل كتب والقوة والجموع سوتي ينتهي ويعرف كل كيلو عند ذلك دعاء والميت وباقي مات وباقي مدينة باقي دولة يوني إن جدك إن عندي أوتي قوة التوسل كل جمهور موحدين أوتي yanto ni do andi kadi no tora alla e pedi do dum no dewi Allah subhanahu wa ta'ala di amina o tigi de to Allah subhanahu wa ta'ala o yo wadu en yaakina te de to asa o tigi ko di o ta ko nyam ko arni e wadele tawassulu de inde Allah de sifati ma ko tore Allah subhanahu wa ta'ala to ina tora ko wadu o ni ay dum inshallah wala ko wala ne ya Allah wa yaakina. السلام عليكم ورحمة الله. على الثاني هنا نوم بين المسلمين إن شاء الله ستجي أسلي الناس ولا نتعرف. سألكم على كلام يمكن ولا نتوضع ولا نتعرف إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. نعم تفضل. سلام عليكم. نعم Then London is Italian Imam. And then on Imam Alja, Mama Sakaronga, Alimaji. Tayuni, you will lay once in Palika. e woɓɓe landi o so tawi albami o falji e nder khutba o wano aya ma hadis ma o falji ɗo no goko duwa ɗumanede si o habbike faljitede yo faljite sina ɗum yo terte faljugol almami faljugol na ella ko fatiha ko jangugol fatiha ɗo obligatoire ko be on tigi faljite so yejjiti on aya ka fatiha kono ko lutti ko woni ko ta ko ɓuri ni an maɓɓay tuggi ka hunduko ko to towno to wala ɓuri ɗum ɗo neɗɗo falja aya alquran ɗum no na ko hawni hadis haji ɗin men so habbike noon faljitede kala ko yo faljite wa billahi tawfiq. Naam. Alaikum salam. ɓeɗo ko ɓe landi joni sonnajo o yi'a ƴiƴam farilla makko ɗan ɓeru balɗe ko yiide kon ƴiƴam nan taƴa o yi'a mande laaɓal alqassa albayda masalan awil jafaf ma yorti o yi'a ɗum hawgana o looto wona ɗon wano ñallal ma balɗe ɗiɗi ɗum ƴiƴam nan arta kadi joni ɗan ƴiƴam artuɗan ɗon si tawi hari aada ko wowno yiide kon timmi tawi ɗan ƴiƴam ɗon no serti seeɗa e ƴiƴam wowɗan ɗan ɗon kontete ko ƴiƴam sonsagol ko ƴiƴam ñaw ɗan hattamo juulugol ɗan hattamo horugol no woodi wiɓe si tawi ɗan ɗon arti sifa mbaadi ƴiƴam fiilayeru net yo kontuɗan ko ƴiƴam fiilayeru kono ko ɓuri sellude ko marɗo aada tabutuɗo si aada on timmi mande laaɓal feeñi ƴiƴam aron yeeso ton ɗan ɗon ko ƴiƴam ñaw kontete ɗan ɗon haɗata on tigi o waɗa dewe ɗe wa billahi tawfiq. Naam wa alaykum salam. Woɓɓe nandi sonnaɓe moɗi maɓɓe woni ko senino hajji tan ɓe windike ɓe waɗi formalité ji ɗi fof ɗum ɓe wiyana wonde si ɓe wonde masala maɓɓe on ɓe wawata senade ɗum ɓe faala humpitade wona umra ɓe hare on tigi wonde ko umra bani wadde ka ko hajju woɓɓe inni ɗo sonnaɓe moodi maɓɓe hajjoyino gayni kamɓe kadi ɓe heɓi moyen fi hajjogol hikka ɓe waɗi formalité ji ɗin fof manamum ɓe heɓi place ka hajjeteɗon ɓe heɓi fois ka agence ji ma ka ligue ɓe yoɓi ko yoɓetekon ɓe moƴƴini passeport fiide misal ɓe markoyke ɓe ƴettoyi kayidiji ka docteur wan e ko wawi tawar noon formalité ji ɗin gasi kono wo goɗɗo yettike ɓe sonnajo hana voyage de yaha o wonda e dow maharam makko haysi ko hajju jonno ko honno ɓe watta saban imam ahmadu kañum e riwaya makko on wonde sellata ka sonnajo yaha haysi ko hajju farilla to wonda e dow maharam makko ma moodi makko jumhur luttuɓe abu hanifa e malik e msikki shafi'i fi gawli lahu e woɓɓe goo ɓeeɗo wi hino sella si tawi yaadeteɓe holniɓe heɓike o yahay bal ko ɗum ɗo woni ko ɓuri sellude kon ko haysi moodi makko newnanaalimo si ko hajju farilla ngu ko yo yaw
itesi ke sai modi mako newna ne mo sawi yaade tebe holnibe ona yette so be hebike ara mo wawi yawde dum wadi formalité on o hebi place on modi mako newna ni mo o hebi yaade tebe holnibe agence yimbe kellube bayno anda joni makka ton haray hiwugol yimbe ben don no wodi police no wodi pijiri no wodi gidu ben kada alhamdulillah e dum anni do timodi mako do timodo ha o wadi formalité ka avion do o jawi aray so cippo ke ko madina o cippo ko jidda o cippo do ngaray ko e leydi holni di woni tanginaka goddo yana e don e makko violamo ma goddum go haray mo wawi yawde yettengol kongol don hadisaji din daliji din no duudi e mum ala e nadde mudum wa billahi tawfiq naam walantino ne ko jogi nandar nangal ko tuaw paw jude farila kana jude ni tay godo ma jude farila landa bi mangal ko sonna jude landa suma e fejido woni asa ko suma e hebi sam no gayde jul wadi ti mo nyawrino o fuddi yobugo tu jam fiire no fuddi ko nyawli tati suma na tender ko kono gedata dina dum fo yejjitino mo nyawli anko hitande fop mo nyawli hitande fop o yejjiti ha jono suma na rowan suma fi rowan famille go mo nyawno bale tati ko landino woni ene sabu suma na fi ni hande ko no gaydi ko fuddi yobugo don tu fiire andu dum bedo be landiri landal aranangal ko du'agol battane julde farilla enen mbowka men kan wonde si tawi salminama goddo du'oto luttube wi amina imma ko almami on ma todde goddo go fara no senda no anda ko hombe du'oto battane julde nde goto du'o luttube wi amina dum do tabita e bindi selludi din few mi sikka goddo hebay hadith wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nyande go juuli o gayni o inna abubakar waɗan en ɗon du'a ma umar waɗan en du'a ma usman ma ali ma kanko tigi o du'o ɗon ɓe wi'a amin ɗum ɗon ala sino moƴƴino pellati ko kamɓe ɓuri en andude ko moƴƴi ko kamɓe ɓuri en yiɗude ko moƴƴi ko kamɓe ɓuri en wakkilade kadi ɗo yimɓe sunna ɓen tigi tigi no fottan ɗon ɗo waggol du'a jama on duumo tawa kala ka waktu gasi na goɗɗo tori en du'a ka waktu gasi wo ko yowi kaari yo du'o fayda andata ko julde nde gasi ɗo e du'ede taw ɗum ɗo ko bid'a si en gayni goɗɗo wi'a miɗo faala ɗon miɗo tori on du'a nawnare ma ɗum ɗo ka goɗɗo tori en du'a o ko en okkormo du'a yeddodira hakkunde karamakoɓe salafu ɓen tigi tigi hara ko neɗɗo on goto petti du'ani hoore mum salmini kañum tun fonti juɗɗen ɗo du'i no dagi ka dagaki ɓe waɗi pecce ɗiɗi woɓɓe inni dagaki fe ɓaynanaɗo yakanelaɗo no waɗi ni sahabaɓe woɓɓe inni o neɗɗo no wawi ɓattorde Allah nde julde nde juuli o ɓattora nden ɗon Allah o toro ɓen ɗon ardi ɓe yaari noon ɗon ko konngol ɗiɗi ɓuri moƴƴude kon ko du'agol hakkunde noddinanɗum e darnanɗum ko ɗon nelaɗo men sallah sallam maaki on du'aɗo ruttatake fewndo ka nelaɗo rerɗini ɗon noddiya du'o ɗon du'o fewndo ɗon haysi to no dagi la no andano ɗon kadi awa ɓaawo julde nden wawi du'ede awa masala kono o wi ko du'aɗo hakkunde noddinaɗo e darnaɗo won o du'a ruttake ɗum ɗon ɓuri moƴƴude rentagol hara fontali juuɗe den du'i battane julde farilla ko ɗum ɓuri moƴƴude on andi e nder julde nden du'ano ton on andi ka tayya du'aji no ton yo yondinorɗin ɗon ndaare du'aji ko nabi sallallahu alaihi wasallam du'otono ka sujudu sakkitiɗo ma ka so gayni tayya o enen yen sikka ko woni du'a o ko Allah okkoran mbuuɗi Allah okkoran ɓeygu labaɗo Allah okkoran laamu Allah okkoran cellal enen yen sikka ko ɗum woni du'a mi ko Allah danda yiite Allah naatan aljanna
Allah tabintinan en liman Allah waran ko mi juldo fayda dun en konta dun ko du'a goy ka haqiqa en fayda en konta dun ko du'a e ko non buri wonde tigi du'a alwemi ko non buri moƴƴude amma siko julde naafe ko buri moƴƴude ko yontigi kaw sujjidon o toroɗon Allah yani hino ko buri moƴƴude kon ka du'agol ko ya suɓo taw wagtu on wagtu ɓurɗo moƴƴude e toragol Allah kaka tataɓal jema sakkitingal ngal naati ɗon ko Allah cippoto ha ka asamaɗo ɗo inne ko hombo toroton mi okkoramo patron inni ko hombo faala goɗɗum ɗo mi okkoramo hollugol ɗon faala mi sigi ko ɗon ɓuri si feƴƴi ɗon iɗen hakkude noddi nandun e darnano si feƴƴi ɗon si neɗɗo no hoori fewno ka o huntoto ɗon ɗano maki horuɗo no mari du'a mo ruftataki si feƴƴi ɗum ka neɗɗo woni ka setejo kadi du'a mum ko jaabeteɗo sino no tawa mo fewno ndiyan non nde no saaƴa kadi tawagol Allah ɗon kadi du'a on ko jaabotoɗo ka neɗɗo sujji ɗon ko ɗon o ɓuri ɓattade Allah laaru makki yo hebbin du'a fagamin on yustajaba lahu no tañina ka Allah o jaabo sifa ɗum ɗo e hakkude alansara e futuro ñande juma ɗon kadi ani e nder juma on sa'awel no woodi mo hawrindiri e maggal tawi no dari no juulude no torade Allah Allah jaɓay du'a on wara noon noon Allah hawrindiri e sawaba to noon haray fana yewi on andi nam landa ɗimmal ngal de ko wonɗum ɗum eyo mo landino landal ɗimmal o sonnajo no ñawlino suumay e yejjiti ha woni nogay e joyi sabbudu suumaye o anditino fewno ɗo jaka e mo ñawlino balɗe tati o fuɗɗi yoɓugol tun ƴiƴam farillaare e makko o wawani yoɓugol balɗe ɗen tatino no gasa nde farilla no gasata e suumaye naati holno o watta o yo accu ha tuma suumaye maayi o yoɓa ɗen ɗon fuy fawaki mo ɓay o yejjutuno rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana o yoɓoyayɗe noon o ñamminta o watta e fuskon noon o yoɓayɗe tuma suumaye maayi o fowti seeɗa awa fewno ka o laaɓi ɗon o yoɓa ɗen balɗe luttunoɗe ɗon ɗo yoɓaali wa billahi tawfiq hara e darɗe wona ɗo sabuna fana on ko hewdu nde gandi suuma yewtigoy ɓe mbari ɓen koyo ande to ɗum ɗo yette mbari ɓen ande ɗum nani aw battike aw bete battike on ɓurata welde ɗum ko hewti andi wonde mo balagati no sella wigol hewti